My tu máme gramofón. Vidíte to? Tak toto vypadá a tento sa mi trošku ľúbi. Tento sa mi více ľúbi. Teraz vám ukážem, ako to funguje. Tak toto dáme. Vidíte? Gramofón. Tu je nič, tuto sa dá niečo malé uložiť. Teraz vám niečo ukážem. Tu je taký malý systém. Za chvíľušku sa to končí. Ide to dobre. Je to gramofón. Počujete? Ľúbilo sa vám takéto video? Dajte tu palec nahor, napíšte nám do komentáru, ako sa vám ľúbilo takéto video. Ahoj!